ne plaju. Neki ne valja, Igore. Kaj? Nema snage uopće. Baterija je stigno slaba. Je to dobra baterija? Nije, ali motor za kurac. Ne, nije to stari. Ona samo baterija dobro. Gledaj ovo. Kako se buši motor? Baterija ili poluprazna ili ne znam šta. Gledaj, slušaj. Nije to dobro. Ovo valja? Da. Ovo ti dosta slabo. Osim robetima gavačke bi se zabili. Ljudi. Daj drugu bateriju stavi, ovo je to.